Živjo! Danes se bomo naučili pesem Pikapolonica. Poglejmo, kako gre. Pesem Pikapolonica je v dvočetrtinskem taktu, to pomeni, da štejemo do 2. Je pa v D-duru in ima 2 višaja, fis in cis. V drugi vrstici smo pozorni na ponavljanje, se pravi, zaigramo prvič, takoj zatem ponovimo isto melodijo. V tretji vrstici pa se ustavimo ob tem znaku in nekoliko počakamo. Najbrž ste opazili, da v levi roki igramo v celi pesmi po 2 tipki skupaj. Temu rečemo interval. Intervali pa lepo zvenijo, če jih igramo dovolj odločno in roko pred pritiskom na tipke dovolj dvignemo. Poglejmo, kako. Torej. Torej, radi bi, da ne bi bilo slišati tako. Torej, tona morata oba zveneti skupaj. Tako, lahko večkrat povadite, da dobite občutek. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
Tako, to je bila Pikapolonica. Lepo se imejte, adijo!